Cara partik lo lapen dah tulang. Ake hai harmoni be. Alang first speed up. Ding ding pop. Ake ding hello. Repeat for dia bangke. Tulang lo. Harmoni be ake hai. Alang ni sampai. Alang ni sampai. Ding top song hai. Pilot po. Oh ada di pilot. Ladak Recreation Park kijui patu kelaman lo nilitum indeng po karbianglong YouTubers meet up padupon nilitum kacetong anke kado ka beta YouTubers side lo YouTuber long kaceklang akorting dia tum side lo ala se alang litum pen pini kaceng rumah bangka ala tum ning ceparong lapan kisi bange bidi sore cepi koson si YouTube long ke paklang nang jima lapan ke litum ke paklang atelen paklang pen rada tum koson si ning hangi ma lapan ke hai pan koson si kacing tur panima la YouTube ahong jai long bang pen la so pan si nilitum cetan pon lo lapan ke latak hai pan kaceklang jot kali lapan ke litum ali puisi hini ke long ponji puta litum koson si long iman lapang solam ta litum cetan pon long lo lapu advisor ka hai tum nang cetong nun akai mukrang beke akai harmoni be lapan ke nang cetong nun be tum ta asai du uman exam num ta do as advisor cultural alang litum ta do lapan ke sponsorship alang litum ta do la alang litum hanta ningarong piglo lapan pini lapang so YouTubers meet up ke paman pon along nilitum mahin pen metang pen cirung pon lo lapan dorde pope bang ke Nixik family YouTube channel hin ban si nang pador dun darlo la salang litum hanta nilitum mahin YouTubers do an pen tai ka churu paje lo lapan ke kado ka we nang lang arat tumta ke subscribe dun fan ka hamri dun hanta nilitum mahin ban tu ningri dun tarpik lo la nilitum kacheng wa elam ke la hen lo kamu kacethal son si la litum kasih hung pot kayu pan lapan ke tarbi kayu pan ke mi ponsen ni pan ke wai pon lo lapan lan bang ke alang litum mahin le nang patan pon tuna neli kin pan ke lan nang kan man kana bangke karbianglong YouTuber meet up bangke dengkuan lo si ladak ke company bene alam cethan la pugal kasimet per bangke itu jirpo jirpi yang bong cingrum la pena san curap puri nah gua panco da semet per bangke kita la soan curap puri yang bong tetapi itu pun kan bene sini alam bidi sore kina nang ka sabso amu ke tek macam so la sabso kan macam so pati rumah ka sab kamu jot pokok besar so sih kasih itu da semet per ka than bangke la lo itu kalau kita ratung ciklang gitu kok ciklang datang lu ke Indonesia nah siap ratung tadi padok dan rap hangat lagi kita dulu langsung itu bori nang itu anti bum lo kami di tumka aduh we isi arta pun sih bang ya sebenarnya YouTuber along ani hang kami ke sar mani hangi kali itu makarsi ni hang na si arta ta dume kanglan tapi kilili kasonta dukok bija dudu audian ini masih la solong kera tumka na pakai itu ini lo lapel itu kami kan cepat yang beli pakai ini bori pot bom lo keren di sore bang rar tumka na bom ni ada komen section tadi ada sebenarnya lah itu di sore amai je sebenarnya bang lalu nanti nang itu main info kan mau YouTuber meet kami tunggu dia kemana gitu bang so lalu non ke beauty long lang lo nanti non bang ke sosial media akai itu di mana nanti mana ke par ko dia ada mau beli ke song magazine lang ada so aku ka clip cara song mana gitu sih cara song lang lah YouTube lo Instagram lo masih isi por hut karjeng long tambe na son si YouTuber nang man mang gopik lo cantik lo mane lapun hijang karjeng long na lapun hang na son tak taksi amat son selam mo mang bom masih itu malas wang bong si beta masih lapun lo itu kado ko iklem kita besi lo itu iklem kita video ka selam ni pegang tapi upload tu YouTube bong itu ta isi tanpa son itu ka cingrum cepat ciminang ho uber sini itu ka cingrum keceng he ikan suri nira info ini kan pen adil datang ke malu ho ya pun ikan poin to ka tak kecil itu ko bisa itu bang anu pang ini ke abinawat kini tu ke bang pokoknya bapat ini do he itu kado ko ali sa teng bon tame non mat ke bang dikiap ke lasona andeng si ko itu tani ke bang ni ko non ke la sosial media yang datang klub na tangkadu kan cuma itu kenang grup itu kan Facebook pen la YouTube kan ketika abinong ada bang ke tangka ke long kicu pajo iki claim pulu tangke YouTube hello non mat ke YouTube long ke isi aku joy tadu kan YouTube long ke video upload tadu ini to isi monetization na deng bang ko asap sudah kita mi review bang lapen non bang ke
Facebook along sa kami la sobar sa ibang upload lo ini reels dan kami ini video upload sa kami la perang parta ako ala foto upload dan tala so isya re dulu dulu la pen komate dan tangkale video la sobar sa itu kita me aktif sum big bang tu Facebook long bah Facebook mah ada siksa kamu la putih na sistem siksa ko itu sih tegam long kami laso angdeng coba par jet tegam tumang butang tenon di bagi bang long lo la pen ciung pilu kar long la pen lai ka tu ya bang je jadi sore lagi tegam tumen cepat coy sore lo bete undi la pen ke YouTube long mata tu na how to monetize Facebook page laso na di lang mong mo te coba coba la pen au ka hok lo Facebook along talong lapen ke YouTube long ta long tangka bang long pot ke long tandang ni putih ke long bang si mane ngap jatai mane kong ke angla